Kemudian cuma di beberapa section biang code application biang hapo DSC Ribhoi namta ki post ki balai hapo DSC kini ki ju hi ki post ki bala apply na do arjar apsamo date 31 July 2024 kanela code application to kapor tempat to exam pada tementa ki code yang ki ju hi ki post te gitu ki bala ban apply hakatu kapor arjar apsa kam shu ban apply kini ki post kenapa ma te menta kala po dia sir boiru kala sha ban apply tang nakamta ki nong Ribhoi mawa aplikar ko ne online application are invited from only the permanent resident of Ribhoi district temta la sha tang namta ki bana Ribhoi te gitu bom pada apply how to snem arjar sao te phila ban apply namta ki ban apply non kam shu ban apply yang session dengan pe direct ki post ki balaj kita ki post pat kelas dit nam takane kan de khasan tarik November arajar arpsan kan mau kelas dit wanom up hadu pande kapor wan kur kelas dit dikipos ki balai cilong ke LDA level 5 khalai tadi dikipos ka we you are khar talin ta khas jentiab garu tekane de class 10 pass with computer knowledge and typing speed of 30 words per minute mau non kam typing speed dan kam computer gram sivak non tanga we khas jentia kaneru pass class 10 nane class 12 preference will be given to candidate passing out of Gram Sevak, Gram Sevika, UG, ST, or Shajrong, capsule training SIID Mekhliav, or having diploma in rural development from recognized institute. Ada mention itu. Dan weaving demonstrator artali post kaner khas jentia hi artali post jong khas jentia kaner te ha kibla pass training 2 years certificate course training in handloom technology from Handloom Training Institute Mendi Pathar. Ada mention baik napo Mendi Pathar kila apply. Fishery demonstrator post khas jentia hi HSLC pass or equivalent science stream. Fishery demonstrator kemawa pass class 12 or equivalent science stream. Tinggi science stream. Dan tracer level 4 artli post khas jentia hi ginero class 10 pass and above kila apply. Kemau tracer class 10 Shajrong kila apply. Dan forest guard level 2 kene tangkau ka post de jong khas jentia hi ginero class 10 pass and above or equivalent tigila ban apply napta kene ka post banam ta kene ka first guard kan mau haban mare ane ya jat kadon ka hajru kadon ka yu ka chesru haban theu ka hajru ban theu te tang ki babiang ka haj bet ka ches kila ban apply. And driver level 3 kadon artli post ka we you are ka we khas jentia kamawa class 8 pass kila ban apply namta gidi post with driving license. Jugali level 1 tanggawe ka post khas jentia hi kanero class 8 pass. Changeman level 1 kanero tanggawe ka post khas jentia hi class 8 pass. Then grade 4 level 1 khas santli ka post mut ba santli de UR post shpo tadi khas jentia ba baro long khas santli kaneble de class 6 pass. Te komban sugan mau biang la da pentip la da ban penuna ba namta ka grade 4 om don kam interview shu kalau me direct tangga exam kenal exam ka de tangga general knowledge ada ail pang ne nam ta ka grade 3 post kendon ka paper 1 bar ka paper 2 kemudian ka general english but element paper 2 bda elementary mathematics science aptitude objective general knowledge kita gidon grade 4 kendon tangga general knowledge ada pang tu direct personal interview age talati bibro kan de khat pra adu live ho news name mau kat pra adu live news nem bila ban apply nam ta kini ki post te ka bai application ta kini kalong bai 50 rupees per post mudba san pho tingka ka wei ka post ane phab apply biling ba ka website thamai phab register il de hang tu te bisa la ban apply nam ta kini ki post kemau last date kan dei kemau last date kan dei ka santrik November terhadap 4 apply kani ki bana Ribhoi district te phila ban apply no nam ta kini post pas ban create no nam ta kan exam e tang kini khleshun